Plumstead, South East London, mun pakhat, The Grain Chain Works anti mai, mitam takin, tlaile zing wak nana an man, ramngo vedeu mun pakhat hi a oma. Aral muang tok viau bokani. Nima sila kumsang khazakwa somria ta changa, kumsang khazakwa somkwa bor vela chuan, aral muang to lo hleya. Mishing pakhat, swak swal takle, nunrong tak chuan chulai mun ral muang tak mai chu, mi ten an tlo serna muna achan tirta ani. Mi zui ruk ching stoker ani ya. Mi pong swal ching ani boka. Poi soi lau te bein, anu na serlian tak anu tsia chin ani. Police tampo a, nu chui ti har sa tur tok lekin, Green Chain Works muna chuan, ruah mansa niyang alangin, mi pa pakhat chuan mi in chunga lutin, Naupang te nu chu, an pindana apong swala. Apong swal nu chuan a chua san pain, in kong ka kha kal tur che niya ati saksyam bokani. Hemi hnu loka hian, Wimbledon London a chuan, tual tha na Rapthlak tak mai a thleng le ta ani. Wimbledon London hi, tennis championship khelfo na mun ani awangin, mi puitam takin helai ram hi an tlo na sa a. Tennis championship hi, mi puitam tak kau khom tu pakhat ani. July ni sompanga kumsang khazakwa sumkwa pahnia khan, Rachel Nakal chuan afapa kumni mele, anui duat tak mai chu, Wimbledon kamana chuan wakin ashwaya. Kumsang khazakwa sumruk pariat khan, Rachel hi nu anitoa. Apasal, Angele, anfapa Alex tenen an khosa ani. Rachel le afapa le anwite chu, anvenga ramngo vedeu, mitam takin, exer lak na an manchina chuan, insoi zoi antum veya. Nima sila chu muna an kalnu railaute a chuan, Alex chu, anu haro ti in a au tamaya. Chutia a au chan chu engdang nilovin, Rachel chuan bei atoka. Ni khwa shelovin a umwangani. Rachel chu, afapa in au tak vak chuan, chulai muna wak vedang ten Rachel chunga thil thleng chu anrun muta a. Rachel Nicol chu, rong taka pong swal ani baka, vi ani boka. Ataksa mun engumoza, zaya atok bokani. Voisomli pakwa lai vi atokani. Rachel chu, amuna abora ngala. Afapa Alex Eroin, liam atwar lau thungani. Rachel ibay ani dana, London mi puite atiral chitleya. Rachel chu, kumsomni pathum mi lek niyin, abora la, alaynat tak zetani. Pulisa chuan poi khoi tu man tumin, zaktakin ma an langala. Mi puite atiral chi emawangin, an chet man mo angay tipo an siya viawani. Pulisa chuan rinlel thua, mi sumthum pani ilay thuan zot fiata a. Chung zinga chuan, mi pa pakhat hanbel chian chak riaw an nei ta a. Colin Stage aniya. Rachelin bay ato na mun. Wimbledon komona chuan, Colin Stage hi akal fawani ome. Roehampton bulnaya cheng aniya. Social outcast antiang chi. Vantlang mi pui laka changa tlasyang vedewaniya. At na mun po afalin, mi po akom tamlava. Amelandam po chu, Rachelin bay ato hun omvela, Wimbledon komona miten anhu, andrin tlel khan anang chia bokani. Forensic evidence chatok anay lawawangin, pulis ta chuan anman ngot thei silova. Ti chuan, criminal psychologist ronin, anmizon lai poi khoi turi ruput mang tur omle, at chet du dana changin, ingang mi ziange anay ti siat antum masata a. Criminal psychologist ta chuan na anthok veta a. Andu toka anzir chan nu chuan, poi khoi tu nundan le, ri ruput mang tur omvele, Colin Stage cha nundan chuan, ain mil chia boka. Mi puite chuan poi khoi tu chu, fit nga le, in chisaremo, in chiriat vel niya an siya thu an soiboka. Pulis ta chuan mi puitam takne na changin, poi khoi tu landan cha syang an handunga. Pulis ta chuan a khoi bernge rin tlak ti po an siya thei lavani. Nima sila pulis ta chuan poi khoi tu landan niya an siya chu, lemziak thiam zi atirin, pau chua anita a. Chuta chuan mitam takin, lemziaka mi pa chu, anti mai an lau nei loma. Robert Napa aniya. Plumstead kwa a cheng ve thawaniya. Pulis ta chuan mi puite na changa an thudon bo zuin, Robert chu muturin an kal ngala. Nima sila pulis te be selawang takin, Robert chu alaw sang hle maya, ama a poi khoi tu san zong mi puin an shil danen chuan, ain milaw reng ani. Chumi wang chuan, pulis ten Robert chu suspect changin an thai bawri leta a. Nima sila hemi hnu hian, maktak mayin, Robert aming hi pulis ten hena atleng faw maya. Achan chu, mi pa pakhatin mi in abi thak thu hi,
report tam tak an dong fo maya voi khat phei chu Hmeichhe ama chawa cheng chu alo bi tha ani ome mi in bi thak ching chu tudang ni lovin Roberta ania ti chuan police ten an man le ta thawani police chuan Robert chena flat an dapta a chena in chu alian lova a fain ain vong hle ti po a hriat thei ani a ina chuan thirvek box lian vak lo pakhat rong sen vek hi an mu chhuaka an han hon chuan hunting knife an tiang chi chemte map chataka plan neya thaikwal alo omboka chungzinga chuan green chain works te po atela nima sela pong swal thlenna mun pakhat ero kha chu alang ve chuang lawani investigation akal chakle zolnan police te chuan special police force te chu undercover atan andata police undercover atan hian Hmeichhe antira ti chuan ama an suspect Colin chu an ve thlem tirta ani undercover chuan zeitakin thanga lai mai Colin chu angai zong derta nima sela zeitak le thiam taka an ve thlem po chuan Racheli atha thu chu asoi ngai me lawa ti chuan Colin chu ati sachak na chwa changa ati landan vel chu azot le ta Colin chuan alan chwa tir dan chu arong chin ni in asoya nima sela Racheli kha atha ani ti asoi ngai me lawa alo that lo re nge niang ti chu zona pakhat anita ani nima sela police te chuan Colin stage chu Rachel Nikeli tha thuwa chuan rin thlel ni in an man ta thawa oil bailey trial nei ania trial chuan prosecutor le investigator lamte chuan Colin chu twal that tu ani ngei ti finfiana engma an nei tat lo maya evidence pakhat ma phortur an nei lawani chu tiang ani wang chuan just chuan prosecutor te hnena chuan Colin a case chu nuk dok turin ati hlau maya Colin chu thiama chantir ta an chwa zalen le ta ani Plumstead khwa cheng nu pakhat chu Samantha Biserania kumsomni pasaria upa ani Wins Common Plumstead khwa apasal Conrad le anfanu kumlimi Jasmine tenen an cheng hawani Samantha hian afanu Jasmine ni apiana changin video hian afanu chetlalai vel chu a cover reng china nakina ennon le thei turin ada chachin ni Samantha chuan Jasmine chu an kotwala le an venga mun thengthunom la ya de chuan alen pui china ti chuan ati chindam pa nga in November ni thum kumsang kha zakwa somko pathuma chuan Samantha pasal Conrad chu an hathok bang ina a hoa ina thlen chuan kongka alawing kaltlat maya Samantha ranu fa chu an leng chuak le nga in a chabi kol chuan in chu a honga nima sela kongka an hanlu rual chuan thilrim chetak mai a cheta chawkarama chuang kalin Samantha thomno chetnuwa nga lo let reng chu a muta chuta ze chuan thil thalo engemaw chu a thlenga ni ti aring theita ani an chut khomna pindan lam an ennak chuan anuna thil Rapthlak ber chu a muta chhuata chuan anupui Samantha chu thisen tam tak nen alo let reng maya Samantha chu voisom sari chuang vi ania chu mai baka ataksa chu chandar aninwal bokani kumlimi Jasmine po chu an pindana mu ania Jasmine po hi alodam to lawani Samantha chu pongswal ani hnuwa tha ani ti shiat ania he thil thleng hi Rapthlak emaya crime scene photographer po kumni chungot mai chu trauma anei pha crime scene chuan fingerprint mu tur omlawa poi khoi tu hian kutbun awa nge ni na langa nima sela uluk zoka an chui hnuin Samantha taksa chuan fingerprint an mulhau maya fingerprint match an zong nga la karlawa result run chhuakin fingerprint match po an mishia sangei alo ni boka chu fingerprint nei tu chu an suspect lo ni to an mantak zoi Robert Napper kha alo ni ya mei kumsang kha zakwa sumkwa paliya chuan police te chu Robert fleta chuan an kal le ta custody ya shenri turin an lata ani Samantha pasal Conrad chuan anupuin aboral ma deuh khan mi pa pakhatin ain thareng chin niya asya thu alo shil towa anin chu ponlama changin aron bi thlachin niin Samantha chuan apasal alo shil to bokani mi zui rupa chu Robert nge yani anring boka Robert hian anau panlaya changin nunhlim tak anei lawa chung ko broken ve taka changin aseliana kumkwa ani in anule pate anin chena an unaw hian antet laya changin apa in annu asoi salai an mufawani
anu le pati in chen nu hian social welfare te enkol na hnuaya an oma psychiatric evaluation nei sak ani nuwa Robert hian kumruk lai mental hospital a enkol na adong bokani autism spectrum disorder anei ti siatania nima sila anasalavani skula kalai changin boina atoka chiangkom le mi biang biak a har sata wangin a school life chu limom atingai lova ti do dale musit atok fau bokani kumsom bathum leka upa ani in an chung ko chian nai pakhatin an kem na apong swal boka chumi hnu chang phei chuan Robert zia chuan pa ngai lam apan to der lovani bera a una Hmeichhe te chu anin bua lai te bi thla ka chinga anau te chu ti do da aching chau bokani rol thar aroni chau chuan paranoid schizophrenia anei ti siat ani boka angai to na le atakram chu athliar sang thiam lovani police ten anman hnu hian Robert in chu dap ani le ta a ama a thirbox sena map an mu chhuata kha an han en chana anjir chan le hnu chuan Robert chu green chain worksa pongswal na thleng somsari lai maya mo phurtu ani ti an sheta a Robert hi mi apong swal masak ber chumnia an sha chu kumsang khazakwa sumre pakwa khana niya anu ne na po alo soi chuak to ani kumsang khazakwa sumko panga khan oil bailey courthouse a trial nei ania court a chuan Robert chuan athil ti poi ati zia soin court za ngai na adila court chuan rulam har satna anei chu an sha tawangin Robert chu Samantha tenu fa thatu ni ma sila jelpa ngaya dalovin high security omna mun Broadmoor psychiatric hospital a anda ta ani nima sila police te chuan Rachel Nickel chunga rong taka chetu kha anlaman theitlat lomaya December kumsang khazakwa somko panga chuan police chu Broadmoor a kalin Rachel case a chuan Robert chu komve shimshim cha in an sheta a nima sila police chu engma alo soi puidu lova Robert chuan anzo na pakhat ma alo chan sak lovani hemi hnu kum khat arale hnu poin Rachel case chu ala fel theilova poi khoi tu siat ala ni ta chuang lovani mi puite hne na changin norna anasa to boxia Rachel thi hnu kum som alo liam le meu chuan DNA technology te po alo chato boka kumsang ni pania chuan Scotland Yard team retired police le investigator walte chuan Rachel case chu an chui ve ta a Rachel kora thesen kai ti chu en non ani le ta a kumsang ni pathum July thla chuan Rachel DNA ni lo abial pa DNA ni boxi lo mi pa DNA an mu chuak ta lau maya Rachel fa pa samjai crime scene an chartak chu enfia ani le ta a samjaya chuan thira rong sen noina noi ani ti sha thei hi an mu chuak le ta a July kumsang ni paruka chuan Scotland Yard team te chuan Broadmoor psychiatric hospital lam an panta a Robert bok mai kha biak an tum le ta ani a chan chu thira siam man roda na rong sen veka noi kha ina akol tlat chin ani kha Rachel fa pasama an charnen khan in kung kai na alo nei nge yani ma na le Robert Nepper chu kumsumli lai alo ni to bok ni thi chungot mai Scotland Yard team te chuan Robert chu an vakoma chuti lai mek chuan Rachel thom hnowa DNA result alo chuak boka an be se lok ang ngein DNA chu Robert Nepper a DNA alo ni ngei boka Alexa sama rongsen an mu chhuatak boka Robert taboma rongsen nen khan alo in mil che abokani November ni somni pariat kumsang ni pasaria chuan Robert Cliff Nepper chu Rachel Nickel thathuwa Mother Church or tiranita a December thla chuan korta inlan lein bele chwa phalsak ani hlau maya akumle January ni somni palia chuan Robert chu korta inlan lein Rachel chunga poi khoina thlenga chuan engma innam hnoina anei lau thu asoitlat maya nima sila ahnuloka trial an nei lein apoi khoina zongjong chu phalovin ati swalti apom le vek thawani court chuan Robert chu vantlang ta na mihlo omani tin chuak le mai to lo torin Broadmoor psychiatric hospital a bok chuan khwa kherna chatak noya om turin a thon le ta a Collins stage kha khang la ya diklo taka an mana wangle undercover hial tira an choya wang khan police ten mipui ma ngai dam an dil bokani